U nekoj od prethodnih emisija pričali smo o tome koliko je bitno u proizvodnji jabuka imati što više plodova prve klase, a samim tim će proizvođači moći da ostvare veći profit. Da bi jabuke bile u prvoj klasi, pored oblika i veličine, bitna stavka je i kvalitet, a naravno i boja same jabuke. Berba ranih sorti jabuka je već počela, a za proizvođače kasnijih sorti jabuka još nije kasno da poboljšaju kvalitet i boju plodova. Velika razlika u kvalitetu plodova, jabuka i ostalog voća u zasadima u kojima se manje investira u odnosu na zasade u kojima se više investira. Naravno, intenzivni zasadi koji imaju protikradnu mrežu i sistem kap po kap i zasadi koji prate program folijarnog prskanja tretmana sa preparatima kompanije Nutriliders. Njihovi plodovi su ipak za klasu više kvaliteta i naravno takvi plodovi brže nalaze svoje mesto na tržištu. Naravno što možemo i videti iz priloženog da kvalitet boja i veličina odgovara svim parametrima prve klase. Da bi se došlo do poboljšanja kvaliteta i većeg broja prve klase jabuka, neophodno je odraditi tretman sa preparatima Nutrilizer PH+ i Nutri-K. U ovom trenutku je izuzetno važno raditi tretmane sa preparatima Nutrilizer PH+ i Nutri-K. Kombinacijom ova dva preparata mi postižemo sledeće: bolja obojenost ploda, ujednačena obojenost plodova na stablu od dole do gore, veći sadržaj suve materije i naravno masa ploda. Prvi tretman se radi 30 do 40 dana pre berbe. Trenutno je moment za sorte koje će se brati recimo oko 15. septembra. To je 30 do 40 dana od sada. Proizvođači koji nisu stigli da odrade prvi tretman za sorte Gala i još neke ranije sorte, oni mogu odraditi drugi tretman koji se radi 15 do 20 dana pred berbu, a to je tamo negde kraj avgusta, početak septembra. Tretmani se rade tako što se prvo u rezervoar sa vodom sipa litra preparata Nutrilizer PH+, a zatim 2 litre preparata Nutri-K, koji u ovoj kombinaciji daju izuzetno dobre rezultate. Efekti koji se dostižu, odnosno postižu sa našim preparatima, može se vidjeti iz priloženog. Recimo, jabuka bude lepo obojena, dobija boju u celom, da kažemo, površini ploda i dobije intenzivno lepu crvenu boju. Naravno, ovde crveni delište su u pitanju, ista situacija i kod ostalih sorti, pričamo i o Ajdaredu, i o Breburnu, i o Fuđiju, gde se dostiže lepa crvena boja u različitim nijansama, u različitim klonovima, naravno. Poštovani gledalci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.